kay convidarishka mashiguta charishpa kanajupanchi ñukanchiwan pakta katishpa kajuchu ima shinata kay parto posparto kunata rimarishpa kanajungapak shinaka mashi María ali shamushka kapay kay iluman uyachik antawukuma paji kayman ñukata invitashkamantapa compañera ñukami shina asociación del partera Pacarichi warmikuna presidenta de lo Otavalo San Rafael llaqtamanta kapani compañerita sumapacha mashigo ña mashna watakukunata tatantanakushpa shamupankichi y mashna parterakukunata kapankichi parterakukunaka ñukanchikuka historiakukunapi parlashpaka karu pachata villachinapa rikurigripani compañerita nacho ñukanchipa partera warmikukunaka casi ñukanchik tatara abuelitakunamanta katimishkaka casi mi tukuypi aqllay tukushka warmikuku parterakukunaka kapanchik 14 partera legal kapanchik Ministerio de Salud tukuy reconocishka shina hawapimi pero 2001 manta capacitashpa katimushkaka tukuylla pero ñukanchik asociación da formashkakunaka na parterishka tandana hushka tukuylla purinajupanchik compañerita Shinapacha mashigo ari mashina ña kaypika kunanga rimarishpa kagrinajupanchik nachu kay pasto hawamanta nishpa ashtawankari riksichishpa cha ali kapanchikma ñukanchik uyak mashigukunawan wakinpika chayralla mashigukunakari mana yachan imashina cuidarinata imatata rurana kan ña viksandi kashpaka kutin imashinata ñananay hapipi imashina kanata alimi kapanma riksichishpa nachu mashigo shinapanma compañerita ñukakuman kay pastuta papito Dios bendiciashkakumanta kallarishpaka siempre ñukanchik chayra primero pastukunaka chayra kallarinjaka según ñukanchipa cuerpokunaka panachu compañerita wakinkunaka por lo más ña 3 meses embarazada katimunajashpaka hasta shunguta millañachishpa nawshanajupan mikunakunata nachaskipan hasta sufripan por lo más ña wakinkunaka 4 meses kama shina parapan wakinkunaka ña chaymanta ña mikunakunataka katishpa mikushpa shamushpa avanzamupan wakinkunaka siski na ñukanchipa embarazokunana avanzashpaka como que ñukanchipa cuerpokunaka kunanpika yapat shu químico ya chekarinpa nalikunata mikunakunata mikunajushpachari wawakuna viksawkupi 3 meses llata 4 meses llata nali formarishpa como que shukulika atalpalaya yakulla viksawkupi yarishpayman ña shitamunajupan compañerita chaykukunata rikushpaka kutin ñukakupika ñamaymanta kayka difícilmi kan yakukuta yanka karashpalla ñukanchik hampitaka nawshanchichu kayka peligropimi kan ñuka ña hospitalwan trabajashka kaymantaka siempre ña compartishpa ña kashna kashunchik nishpa ayudarishpa amata imapa llakikuna tiachunga siempre kayta chayta ña doctorkunaman kayashpa imapash ayudashpa rikujupani compañerita Shinapacha mashigo ari shinaka kaypika kutin mana shinakapika ima shinata kikinkunaka wakinpika uyarishka kanachu yakulla juntashpami nanda viksa miran nishpa pero chaytaka ninka nachu yakukuta mitsaymantami shinan ninka kutin chayka imata shinanakan ñukanchik warmikukunaka como que jovencitakunakunapi rikushkapikari jovencitakunaka ninanda mama cada puncha yalishpayma armanajupanka chayka como que cada puncha goymaypash arman chayka chiripasapan ñukanchik wawa mamakukuna ñukanchik chaykarinpa chay partekukuna wawa formarina ladokukunapi chiriyayjushpami viksakuka ninanta pungishpa hasta nanachishpa nawshapan chaykukunapika kutin ña tapushpakuka ñukanchikuka kunu hampikuta upyachun mandapanchik chaykupika ama nanaykuna yapata mirachun nishpaka wakinkunallapita kunan jovencitakunapi rikushpakari más jovencitakunaka culicometración nishkakuta viksata ninan nanachipan ninan nanachipakapika ña chaykukunapakari jovencitakunallapita nanachikpika ima hampikutata karashun nishpaka pero kunu hampikuta chay partipaka mas kapanchik kaykumanta rikushpaka de una vez chiripasashkaku kapa kaykumantapi chay rikushpa kutin calorta charipanchik chayka pero kuyigupi rikushpa ima hampikuta karanakashpapas rikushpa karashpa kapanchik compañerita ari chaypi rikushpaka tawka pacha mashigukunata ma shina rikurin
Wakin gullapachami warmikukuna nayapa chayta sentenciarin. Kutin wakin warmikukunaka cada killa chayanata manchayta pacha manchannachu. Wakin ña hospitalpi shayarinkapak rin. Ari shina rimarishpa katinajunchinachu mashikukunaka ñukanchik kawsay uyaripi. Shinaka ari ña kayachishpapish kayachinasha kapan tapunkapak ima wakinpi munashpa ima kay imapas shina kay Vicsandi kashpa o Vicsan ña ungushka kashpa hipalla wakinpi llakikukunata ima charishpa kanajushpapish kaypimi ishkay mamakukunata charinchik ña kimichishpaka gripanchik nachu ashtawan rimarishpa kanajunkapak shinaka kaykuna hawacha ashakuta riksichishpali kapankimanachu shina pamari compañerita shina nanaykunapi rikushkapika más ñukanchik warmikukunaka cuidarina kapanchik wakinpika como que shu chiri pasashpa chaykarinpa shutuchishpa ima Vicsakukunataka kanajupanchik siemprita cuidarishpa ñukanchika warmi gentikukunaka cuidarishpa ñukanchika kanakapanchik embarazokuna ña avanzashpaka chay chiri pasashkakunawanpash wawakunaka adelantaytapash ushapan chay wawakunaka como que chay polo más 3 meses 4 meses kuna adelantamushpa como que ña abortomanpa washajupan sino kuti ña kuti chaypa hawapikuna wawakunataka cuidana rikuripanchika ñukanchik alimentarishpago Vicsakupika amata chirikuyayjuchu yashpa cuidarishpa kunuyakukunata ufyashpaka ñukanchik wawakunaka sumakta rishpa kapan kunukukunata sikikukunapi llapirishpayma ñawpawkunapima llapirishpayma chayka ñukanchikpaka juyallakuta embarazoka hasta 7 meses kaman ñukanchika cada killaku más que shu parterakuta más kashpapa rikurina kapan nachu chaypi partera mamakunaka ayudana kapanchik kashna hampikuta ufyapanki chaykuta ufyapanki nishpa na pero wakinkuna parterakukuna kanchik nishpalla wakinkunaka chiritara karan yapata chaspishpa watachin de una vista chakimanta kayka chirimantami wawaka ñami llukshikrikun nishpaka de una vista chakimanta chaspishpayma hasta de una vista makita nishpayma rikushpaka wawatami más complicapanchik alimanta rikushpa imashnata rikunakanchik yashpa rikushpa ima yakukutapa ñukanchik pacha yachashkawan garantizashpa ufyachishpayma katishpa rikunakapanchik compañerita nishpa mañapana Shinapachi shinallata charishpa kapanchik kaypi shuk mama parterakutapash ari alishamushka kapay nishpa ashtawanqari shutikutapash riksichishpa kapashun kaypi ñukanchik uyak mashikukunaman micrófonokuta kimichipi kay como kayachishkamanta Diosllpay compañerita Carmelina Yamberla y shina ñukanchik kaypi ñukanchik parterakukuna kaypi parlankapa shamunakupanchik compañerita kaypi ñukami kapani Esperanza de San Roquemanta comunidad de Esperanza de San Roquemanta ñuka shutimi kapan Rosa Elena Chisa chaykumanta kapani compañerita kaypi ñakuti ñuka partera kapani si kikinkunaman nishunlla ña shuk Vicsandi warmiku kimirishpa ña rikuchishpa katika llarin ña paykuna controlta nipanchinachu chayka ña mashna killaku faltaymantata ashtawanpacha rikuna ministerin y shinashta imata kanakan imashna kaypita alikan o nalikan chaykuta riksichishpali kapanchik chaykuka shina wakin kukunaka kunampi kay jovencita kunaka kapan desde 3 meses para arriba ña shina ña nana happy pancha nana chipan shina urayman shina suchupan chayka ñakuti ñukanchik parteraku ñakuti rikupanchik compañerita chayka ñakuti ña rikuykutta pacha shina ña rikuyishpa katitaka katipanchik 5 meses para arriba shina ña acomodashpa shina katipanchik compañerita imashpata urayritaka chayka shina wakin kunanpika nachu siraytalla sirashpa ima shina ganajupan kunanpi jovencitakunaka chayka shina sirashpa ima tiyakpika ñakuti urayman shina yanka bajapancha punlla entero shina sirashpa tukuy punlla parapan chayka ña urayman shina yanka suchupancha chaymi ñakuti chay ña nana chipan nana ñana ushpa ñakuti ñukanchik parterakupaman ñakuti shamupan chayka watachitachu watachipan chayka ñakuti bichayma shina apashpago acomodashpa shinagu ñakuti
Ricupanchis, compañerita. Checa si ñakuti ña baja hukllapica ñuka partimandaka bicha apapani y shinashpa watachipani ña 3 meses gokonataka. Ña 3 meses gotashata watachingachu tuku. Bichayma apapani ama kutin urayma tigrachu. Chayka watachipani shininaku watachishpa ñakuti kachapani. Mama María Ari, ashata riqsichishpali kanchi manachu kay 3 meses ni hukllapita y shamuwarka. Partera mamakunaka ñami yachankichinachu chaymantaka ña warmiguchu kagrin hariguchu kagrin imashata yachankichi. Chaypi riqsishpaka compañerita warmigutapash kuti rikurin anchullagu shamunpan harigu shamun punto nugunachu. Kunanpi rikushkapi kuti más kuti ña cambio de climas kunashkapanchik compañerita nachu. Punta kunapi riksha ñuka como que su 15 años manda pastirakapan. Ñuka mamita pastirakarka, ñuka abuelita pastirakarka. Ñuka uchillakuisa manda katishpa polo más 7 años kunaka chapajo kapashkani 8 años polo más maitata lluqshi. Pero ñuka mamita yachachishpa sakiwashkanachu tukuy familiapi ñuka yachakapani. Chaykupi rikushkapika cierto ñuka mamita llata takachishpa rikuwarian kashnami wawa mamata hapishpa bichayma alashashpa watachinakanchik pupu ukukupi mikiarina kan nishpayma rikuchiwashka. Imashnalla implastuta warmigukunata rashpa watachinakunata milmagukunawan kunuchishpa watachinakunata yachachiwashka. Shu platuguta kunuchishpa rupayachishpa milmagutaka implastuta rashpa chay milma ukukupika tukuyguta hambigukunata churashpa sirashpa sikigupi kunuchishpa ñakuti churakarka. Ñawpagupi kunuchishpa chayka bichi alashashpaka pupu ukugupi michurana. Waglishka warmikunaka gustullami yuramapakuna shamushpa urmaq ashnakta purinakun. Shina shinchi watachishkaka maypicha nanay nishpa ñuka mamitaka rimajo karia shina watachinki nishpa. Chaymanta ñuka mamita kuti rikuchiwashkaka ña embarazo shamunpika warmi wawakunaka shutillami anllusha viksagushamun. Hari wawakunaka punto no llami shamun nishpa rikuchiwashka. Shinagu ñuka rikushpaka timupashkani compañerita cierto mi kan ñukanchik warmigukunaka shuk 3 meses embarazadallata 2 meses yata sangramun. Porque chaykutaka maymanta kuti hambiyakuguyma rashpama ufyachishpapash kanakapanchik siski cuello de útero ñukanchikpa paskarijushpaka yangata shitamuytapa ushapan. Siski na cuello de útero paskarijushpaka ladokumandalla mapayamujushpaka wawaka formarita ushapan. Siski chayta ñuka de una vista alashashpa yaspichishpa watachishpaka ñukapa complicarini ñukapa chaypika primero doctor Ramba rikunakani ñukapash kuti rikunakani ishkay tukujpani chayka ña ishkay tukushpaka tranquilo ña hambiyakugutapash ufyachini doctor Ramba ayudaripanchik igual ñuka kuti trabajashpa shinago rikumushpa kay ukumanga ña 52 añota charipani pay yamujpani pasteragosh ñukapa ushigu shinakatimuj ñakuti chashnallata pay ñuka makita hapishushamuj. Sumapache arika yachaykunata kana chingachina rikurinachu ashtawangarin nay shuk kati viñayma yachachiypika kikinkuna chingarishkipaka ña illanmari ashtawanga ña chaypi tukurin chaymanta ama tukuchishpa ashtawangari yachachina rikuripan mayjamish kayachinkapak munashpa tapunkapa ima munashpapish kay 2946 416 man kayachinallami kapankichik tapuchina kashpaka kaypi ishkay mama parterawkunatami kunan kay pachapi rimarishpa kanajunchik ashtawangari imashinakan shinaka kay pastukunamanta nishpa llata rikunajurkanchik nachu kikinkunaka ña pastu nanachishpa ña kajuypika imatata rurapankichik imashinanichik hospitalpika purigrira narami dilatación faltanrami midishpa rikush faltanrami ninajunchu nachu kutin runakunapika mana shina kan nachu chayka imatata rurapankichik. Ñukanchik runakupika shina ña pastuku ña nanay hapipan wakindaka enseguida hapipan wakindaka ñakutin carropi shina hapipan chayka ñakuti shina acomodashpa ima ñakuti ña ati hupi imaka ñakuti hambiyakuk ima ñakuti karashpa ayudashpa ñakuti salvapanchik. Ima yakugutata karapankichik? Ñuka karapani linaza, pipa de chirimoya 4 y chay manda ñakuti manzanilla asha manzanillakuti churapani shinashpaka ñakuti karapani. Kaypi kayachinajun nachu tapunkapa yarin uyapashunra. Arima shigukuna ali chishita charipaychipiwanta rimapanchik. Buenas tardes mashigu. Ñuka markaypi por menopausia tapujurkani. Y más tan por menopausia kallarinishpa.
Ya, menopausiata. Ari. Ya, imashpata kallarin o imashnata kallarin. Imashnata kallarin como kaypi chaypi pastraykunapak rajupanyari chayka por sobre menopausia yachanga mirashpaka yachihuparkani. Ari ñashinaka villachishpaka tigripanchishinaqa mayhankuta villachishunipankichik ya Masi María mama kayachishpa ña rimachishpaka gripa. Ya, ñuqapipi compañerita menopausiaqa wakinkunapaka según ñukanchik menstruación shamushkami kapan reglakuqa ima wakinkunapaka 12, 14 añokunallapimi ñukanchikpa navalinakuqa uryahumupan nachu porque chay kashpaka wakinkunaka 55 kaman 55 pi cuenta menopausiaqa hapijunakapa wakinkunaka por lo más 15, 16 años rikushka kashpaka por lo más mares 57 kamambas wakinkunapaka rinahupa 57, 58 kamambas menopausiaqa alzarimuhupa wakinkunapaka según cuerpo ñukanchik murmunakutaka charipanchika wakinkunaka por lo más 40 llapitapas hapihupanqa menopausiakuqa shinashpa wakinkunataka según mi hapihupanga wakinkunataka ninanta como que hieras shamuhupanga wakinkunataka sudachihupanga wakinkunataka umakunata nanachihupanga wakinkunataka como que ninan no maypika hasta mashu escalofrío tashna shu corriente hapishnaymapаш hasta sentichihupangami según cuerpo mi kapanchik chaygumanta rikushpaka shinakukunata rinukaka rikuhupanna compañerita. Shinapacha mashi riqsichpalikapan imashnata sentita ushanenin ashtawa tal vez shuk ashtawa imapish yachaykapanrachu chay hawa micrófono kutaka shimay chayka chay menopausia nishkaka según kapanchik wakinka 12 años 13 años shina ñakutin ña viksananaykuka ña bajamupan chayka ñakutin shinallata ña nanayka ñakutin shina rikupan unos 35, 40 años shina rikupancha shina 12 años, 13 años rikushkaka chayka ña uma nanay hapipa o sinoka ima maytapish rina ansiakunata shina hapipa ñakutin shina ñakutin ninanta bajamupan yawar de una vez como yaku cuenta yanka bajamupan chayka shina yapata shina ñakutin shina bajamukpika ñakutin shina yakukuta kunuchishpa lavakarakupi churashpa shayarinakapa chay ñakutin kidapan yanga yakukuta yanga yakukuta shina kunuchishpa lavakarakupi churashpa shayarinakapa chayka kidapancha suma mashigukuna ariña uyashpa kanahunchik kaywukunaka na randinachu kannachu na maypipish natari imashatash wakin bikilla imandallami ñana ruraringanachu chaytaka ña ruranalla riki ña riqsichishpa kan ari kaypika imashina kay menopausia nipanchik ña kikinkunallata ninahupankichik wakintaka umata nanachin wakintaka chirita kuchin wakinkunaka fiñarita nanta fiñarin wakinkunaka nin hasta pullayaktaka na uyaninchun kuti wakinkunaka no sé chaypipash kan o viksanti kashpallachu kan nikta uyashkani no sé mayhampichari nikta uyashkani hasta kusata kunrita pacha kunranchima nikta uyashkani ima chayka menopausiapi chaypima shina tukupa chayka nachu imagutapish kuti hampitaka usharipan chaykunapak chaykupi compañerita según yachakapanchik nachu ñukanchik asociación del parteramantaka tukuy pero hasta shugu yachakuna kapanchik nachu pero chayllapita shu parterakukunaka shu chuskuta chayllapita yachakuna pichata yachakuna tukuymanta shinaku kapanchik nachu compañerita porque ñukakupi rikushpaka chay menopausiapika porque rikuna kapanchika más diagnóstico lentikoyipi chayka shamupika kuypi rikurin chashnami kani kashnami kani nipika ña kuypillata tukuy llukshishka kakpika rikuparinga ima hambitata kachanakani menopausiapaka imatata armachunga kachanakani chaywanga imawanta rilajarin paypa cuerpokuna yapalla wakinkunaka sufripanka ninanta wakanakuna shamu ninanta kusakukunata millañachi wawakunata narikuñachi kuna kapan nachu chaypika porque son circulación de sangre ñukanchikpa cuerpoka faltapan chaypika ñukaka ña wasikupi rikushpaka kuti wasikullapita ña mandapani kuyukupi rikushpaka tukuyta ña kaywan shinapaychik chaywan shinapaychik planta medicinalkunaka randinakana kan paypapita Dios karashkaka tukuywan shinarishpa armachun bañuta rurachun kachapani
Wasillapita rikuynipika más mejor wasillapita consultoriota charipani wasillapita rikushpakatipani. Sumapacha masigukuna rikutin kay nacho mapa uriahumun nispa nacho imagina ni huparkankichik chayta chaykan imagina nacho ña ashnaglla imaymapish chaykunapika imatata shinay ushari chaykupi rikushkapika porque ñukanchikpas secreción blanco nimi yura mapa ninchik chaykupika ña ashnalla uriahumunpika ñukanchika karapanchika sigun chaykupipa yachaykapanchinachu chaypi compañeritago chaykupika ñukanchikuka ukukuman karanchik yana tifo yurak tifo alpakasha marucha wawa mamajiwa chay flor de blanco tukuy yurakukunata yanushpa ñukanchik warmi hindikunaman upyachiparen kaygupashtikumanka limpiachu porque ñakuta shinallata ñukanchik intima partikunata chashna shamushpaka shiksichinamamba shamun ninanda shikshinakuna rawrachin chaykunapaka como que ñukanchikpaka na randina kan porque pay papito Dios churashkaka kuchaladokuman kiapan wakinga kay compañía kamuindukunaka riksipanmi uchujiwa nishpa ñukanchik San Rafael manga riksipanchik kucha hayaga nishpa chaykutami takashpa yaku tibigupi takashpalla chay takashpalla yaku tibigupi churashpa chay unkuskunataka anchu chichun chay partigutaka asiuta rarina kapanchik sumapacha kaypi shuk kayachikuta ña chaskipanchik ari mashigupi wanda rimapanchik maymanta kayamujupanki Mashigo, buenas tardes, ñuka kayapani imanta llaqtamanta ari mashigo ima guta tapuyguta chucharipanki ñuka warmigumi imashami Mama María nipan yarin kay hakuna partimanda ñuka warmigumi asha menopausia ongi contra charipana chikamanda hambi guta monaymanda tal vez que número personal ta nachi charipan nispa chay guta villachipan manispa kayachikpani mashigo ari mashigo shinaka ña riksichishpa katipanchinachu kaypika charipan Mama Mariapa nipan yarin ña kay yupayguma kayachinalla kapan nispami ninnachu ari kay 062 968 4 a ver 968 040 mi kan nacho 062 968 040 checa convencional kutin celular pimunashpaka 09 88 33 83 22 chay yupayguma kayachispa rimapanki chillanachu shinaka ashakuta kotichipay mashigo a ver celular takuni nacho 09 88 33 83 22 chay yupayguman kayachipanki nachu mashigo Chipay parkani 0988 Chaya happy mashigo 0988 33 83 22 ya mashigukuna katishpakana hupanchi ashtawa shukta rimarigukunawan nacho arishinallata kayshu mashigupa yupaygutapas charipanchi nacho Mama Rosa Elena Chisa paita mutsushpa kayachinalla kapankichik kuti kay San Roque kiti llegumanda kapan nacho Esperanza de San Roque manda payka 09 88 591 414 chay yupaymami kayachina kapankichik kutinkupani 09 88 59 1414 chay yupaygukunama shinaka katishpakana hunchi ashtawan garin rimarishpa nacho kay menopausiakunamandami kay tapuygukunapash katishpakana hurka shinallata kutin ña parto ña ungushka hipaka watachikukunataka ima shinata watachinakan ima tiemputata ashtawan bacha ministerkan kunanpika ñana watarin nacho ña ungushkamanta semanapika kalpanahun kuti hipamanga ima llakita tiyayta ushan chay partigumantaka watachipam alikapan compañerita watachpanchi shina mistizawakuna wataripan unos 8 días algunos kañakutin shu 15 días ta wataripan runa gentigutaka watachipani quilla enterogota watachipani compañerita
quilla enteruan kutin shuk semanagunga ima Pero no chay shina mistisawa kunaqa namunapanchu quilla enterotaka 8 días, algunos 15 días, shina gulla wataripa. cierto Runa chukan gente gulla wataripan quillaguta. cierto chukan kutin na watarishpami haykato tataririn ali watarishkaka parashpami taririn ninga cierto chukan Cierto mi kapan compañerita. Chay watarishpa guma chay menstruación kunatapash na rikushpa parapan y ña kutina watarishpa kaña quilla hipaka ña rikupancha compañerita. Chayka watarishpa ña ali sinchi hataripan madrika imasha wawa umago ña uraman nasinga pakapan shina mari ña kutin uraman kidapan yari madriguka chay madriguta ña kutin bichayma apashpa watachipanchik compañerita. Claro. Chay ña sano ali hataripan. Ari Mama María. Chaynoka baño mancha mari apayta atipa. Chayqa Baño cada rato apapan shina inawatarishpaka. Chayqa ñuqa kutiparlapash compañerita. Chaypi rikushkapi cierto kan ñukanchik warmikunaka ñuka llaqtaman rikushkapika pero ñuka tukuykuman ñukata ocupapi puripani nachu. Chayka shuk parterakunapi rikushkapika apenas shukta alarrashpallatami puestopika churarin ishkayta shuk ishkay punllay alishpallata watachishpaka ña ishkayta alarrashpallata puestopi churashpa sakirin nishpa ninnipa. Na chaychukapan nachu porque ñukata desde uchillakumanta yachachishkaka chayka na kripani chaypika ñukanchik warmi hindikunapaka chayka como que wawaka ñukanchik parte intimataka paskashpa mari urayman llukshijupan porque payka imapas shuk chay utero ñukanchik matriz ninchik chayka ukuman washakushpa queda hospitalpi ungushpakari doctorkunaka urayman plastashpa mari yawar hapaktaka llukchipa chayka ñukanchikpa chay cuello de útero chay wawa llukshimushka wawa mama ninchik chaykunataka urayman chapanman limpisataka rapan chaypa washapika kuti wakinkunaka shukunanpika shu apenas semanata watachichun munapanachu maypika como que ñukanchik cuerpoka kuti bichayman alasrashpa kay puesto guma churashpa watachishpa ukugumanpa hampi yakukuta karashpa kay sikigupipa ñawpagupipa kunuchishpa watachishpa kayllapimi puestopika tiaripa cada punlla rikushpa sin samar rikunakapa ñukamantaka rikupanima ishkay semanata shayashka watachipani chaymantami tiarichun purichun rikupari tiari nishpa rikurin purichirin kuyurinchu ña chayka siki tulluykunatapa kaymanta chaymanta chutachishpa llapichiparin ladoguwan sirichishpa ñukanchik chay caderakukunaka chashna paskarishpa llushkaka kuti chayllamari riu nirin maypika kutisha mestizakukunapi rikushkapi rugaq shamun ishkay punllakutanika imata rasha kankunapilla tiyan hipamanka como que nanaywan mashna pura chari chay tukuy nanaykunawanka sufripa ña a los tiempoka como que ñukallata hospital ukupi trabajashpa rikumunpashkani imashina ñukanchik mestizakukunaka apenas mari hasta mama chaykarinpa imata markaytapa nawshanajo chayka ña cuello de úterotaka surkurinajo ña ishkay wawallapita 15 wawallapita ñukanchik warmikunaka shina watarishkaka pero mashna pero wakin warmikukuna chaypi na watarikukuna tiapa chayka como que hospitalpika na doctorkunaka nikashka imashpata indígenakunaka gushta caderannin watarinnin cinturaskunata ungushpaka chayka na utero ñukanchik wawa mamakunata surkuringapaka shamunchuni kankunaka alitami yachankichik nishpa valoran hospital ukupipa chayka ñukanchikpa puestokupi tiashkaka ñukanchikpaka ungushka washakupika como que watachishpa katishkaka wakinkunapaka un añopi shamupanka wakinkunapaka un año y mediopi reglago uriajumunpanka shinago shamushkapi kutin hampi yakukutapa upyachishpani ñukanchik indígena ñukanchik chaykarinpa mamitakuna ñukanchikman kay hampikuta rikuchishkataka siempre ukupanakapanchik ukukumanpa upiachishpa nakaranchuni ima hampikutapa nakarkachuni kunanllata shuk pacienteko kay washamanta kapa como que pichupi watapashka kay pichupi watashpa kuti kaypi watashka maytata mikuytaka ushapanka waglichishpa sakipan utiro ukuman washakushka casi ñukanchik paro kawramanta chashna sufrimushka warmikuta hapishpa kuti rikushpaka ñuka mamita nijo kari chashna waglishkataka killanayanmi nijo karka cierto kashka yanga fácil shanja kan fuerzata alarranakushpaka makita nanapan washa pulmunguta nana pero